Opemsuo TV ahwefo baby ayewe eye Kumasi Zoological Gardens ya dodo na friend Kumasi Zoo na manager Penia ohwe zoo yi ntoto yeso ne office anyway ye friend Dr. Meyil Zieka ye ne bekasa ne ya twetwe nkomo kakra ye nkomo no befa enkorabata miensa 2023 Kumasi Zoo sai no modwuma sikoye 2024 edie no mususu se omopese omoye enenso dwumadie sunku bi ekoso wozu ha ye ne no bedi ho nkomo Dr. Meyil Zieka ono na afi 2023 enhyiamu kase bi ekoso wa America mamu obo na baso se veterinary doctor na dwuma so enipa bra osono babia na wayera okoche aboa no ema no nofo ana o ma na aduane diye Dr. Meyil Zieka kro ya no oyenimdini a se yare bi si na mpanimfo be so oyemu hwehwemu se wo mmoa mu ana se nipa mu a omu ene ye hwehwemu no dosuko ebe mu midi de kwame awua nimfo Opemsuo TV Dr. Zieka ya mwakwa baba Opemsuo TV so na miso me mamo afishiapa se Opemsuo TV yani Opemsuo radio yana mo na ya juma mo 2023 mo ya dia pa era mo ma Kumasi Zoo ni din ekoichire na yanya visitors bebre wo ha so mo ka ye ho pa yanya de se mo aba afi 2023 sai na Kumasi Zoo adwuma ekoye afi 2023 na niema onya dimpa but eni agi mo any other stakeholders Forestry Commission say Kumasi Zoo there under Wildlife Division of Forestry Commission omo boaye pa na ema enya record number of visitors ewo Kumasi Zoo me tama me ba ha me share records mo the highest number of visitors I me hu here was about 120,000 na afia etwemu no 2023 yenya 142,205 visitors eye adia ema yeni agipa chese Kumasi Zoo asori apija no ho a visitor stories am free amanoni am free other parts of the country say zoo no apart from say tourists ba no students so na researchers ombeye ehwemu ha so almost buy past schools be all over the country almost buy ha ebeye research so ye energy pa because so compares our figure where 2022 yenya a total number of visitors of 112,850 so we share difference na ebi wom yeah sesia Kumasi Zoo ni jinabre etese the states of Kumasi Zoo currently saying yeah so currently Kumasi Zoo just like any other institution yewo emwa yewo hano yewo emwa bako 186 a year of 56 different species na ye pese yenya mo ba ansana ye benya mo no yese yensiese ha hwe zoo no a zoo is about 64 years old tama yesi zoo no na cages no na almost no with just the intention of keeping animals so see anema bebre aba the world has moved on so Kumasi Zoo yes ye pese ye moving along development in the world so ye pese yensiese ye cages yem bie mu yen no modern cages so that emo no tenamo a na ombe comfortable tourists are ombe hunu na omu ni bejipa so yeso Forestry Commission boy ye kakra a ye renovations ye koso moano bi bebre so ebe samba ye expect emo ba ko bi a ebe ba ye pese ye ni beji wo 2024 aye zebra so who are cage now we Forestry Commission omo boy ya cage now we ye twense moano beba uba ha ohwe ye walkways a onante wo zoom a walkways no nshara nye fesa yanka ye pese se NGOs Kumasi for benevolent people omumbe boy na yetima ye walkway so that tourists ni paba nante na ombe feel very comfortable ade ba ko so
physically challenged people almost ebi mu use wheelchairs mu use wheelchairs no along routes no and share anya comfortable so any contractor omo see central market no ye kasa ye omo promise say ombe boy ye hwe omo nimpa but contractors are more Kumasi Ashanti region all over the country omo so betima be boy no anka ye ni beji pa eno ye bako. Secondly, 2023 December yeah adie kakrabi the children's playground kakrabi beka ho trampoline table tennis ni nyama kakra ye hu say nipa people were very happy in Korano buy omo parents so ya hu say yeah children playground kakra e wo ha ebe boapa ebe ma nkrofo ni beji so that apart from say omeba be hwe mu ano nkora no betima dia agro kakra ansa na mbeko fie so we nyina ye nema wo ho a challenges a wo ho a ye pese ho but so oba animal side no de say bibi akoso kama Dr. Zieka ene ne no ka say Kumasi Zoological Gardens manager. Doctor afi yewura krobe asante kotoko hene Otumfuo say tube fra banwa no emfie aduonu num nie Otumfuo edi na fidida no ahoboa ben na Kumasi Zoo moye edidi Otumfuo afidida firi say yenim say omanfo pi frama no ne beba Ghana fo dodo no ansokro ebi ma Kumasi da no ebeba omoba ombeba nsrahwe Kumasi so obi ntumi ma se obekonsrahwe bia obeyi Kumasi Zoo afrim ahoboa be na moye Otumfuo 25 years wankasa onim say nansa awukudai me ba mesum Otumfuo unse me de pictures fefe bi ebe ma no enu ye first step a ye pese menhia hu say zoo no ye ben omo ye ka omo hu ba all me say na okan ye no visitors na ombeba asantima omeba besum Otumfuo for the 25th anniversary no by all means be brebe ha anything I say ya start to say ye neman kakra so that have fe so that nepa ba na ye can we no anything I mean the can say ye here imwa apart from say abiding through forest commission boy kakra ye no say zoos all over the world and ya abiding kwa na ye NGOs ne other benevolent people in society no so boy because the importance of zoo no say ya the train nipa how to preserve and conserve our natural resources. So ye boy say nim kakra and people when they come here and learn your friends conservation education apart from tourism no boy or my Ghana and a boy santimai so that ye nim Otumfuo 25 years no ye was we ebia eka wo bia koma se opese oboa Kumasi Zoo enam Otumfuo 25 years no edie pote na opese obi a wo hwe Opemsuo TV a kotoko hene ye Otumfuo se tutu adwuma so nani wasum santima yie nipa na pese obeboa no ususu de sadie pote na omeye moamo every say obi kura ka cha me se zoo mo walls no opese obepenti ni nyina de hye asantima animunyam enti die na wo opese obi beye mamo e wo Otumfuo afasha o sheimu. Number 1 pese sana wodi kan no painting of the wall outside the zoo wall no I know your number 1 pa da ya kuma super so ya nya mwa wo ho a ebeboa apart from external paintings no yes so ya share internal paintings your cages no be on say rainy season no atwa say so paintings no be free mo so yes ya painting ho so ya share omo ambetima boy oil paint na emotional quality paint na dia paint so ebe check na aso be kakra we low hanging fruits are cancel ba say koy nim kakra so a medican kan about walkways no and also da ho ye hwe say nipa betima boy ye betima ye sisi walkways no na mbe ye kama no yes san hwe sa children's playground where me kan ye no and also da ye nipa so that say kan okuma so a obetima be boy na ye si bibi ti say a shed kama na ebe man kora no abedi agro ho so a eno so ebe boa pa. Doctor yede ya asem ko awie no enne Kumasi Zoological Gardens mbose mo bo modwuma yefo abaso obi a oya aban adwuma yetua neka ebi moji allowance edi enti ena mo bo mabaso
wohwɛ Kumasi Zoo nipa 43 a adwuma wɔ ha. The same people are share grounds. The same people security. The same people are prepare more cage from zookeepers. Na feedy. Na tour guards. So adwuma no doso. Now 2023 sana me de kan account no. Number of visitors are ba ha no. Pija pa etrese boy adwuma to from the 20th December up to about 3rd January. Obi anko holidays, obi anko weekend, obi a juma, you started juma 7 o'clock, ayepon 7 o'clock in the evening. But juma for no, ye juma no out of their heart. They almost support the management and I juma no ko ye pa. So yes, we see. Intimate now, sir. Yes, young man, thank you. I'm passing ya banjuma, bosumbia moji omo pay, but abayin ankasa so ya omo bo. Nipa omoye jumama Ghana oya omo bo mo abaso. So in our small way, yes we see yem bo mo abaso so that 2024 we aba no ombe di juma no more so that visitors beba more na yebenya revenue more adiama Ghana ebeboa development yepe ewo Ghana maimo. So anything na yesi ene yen fa dano na yen celebrate omo na yen bo mo abaso kakra na ye no. Oba Kumasi Zoo beda no yehu se nsachaye pii aba Kumasi Zoo kane no ne bi mu susu senke yenyim free hampo nanso adwuma a waye nti ebi mu kura kire se yemma Kumasi Zoo no enkoso nwa ha. The future of Kumasi Zoo, Dr. Mayil Zeka uhu ni saying with you or without you se wo ha ana se woni have say yenim say the foundation of Kumasi Zoo say agina na so ye pa eye Opemsuo a uhu Kumasi Zoo ni future saying. First of all, person me clarify say enya me pension na Kumasi foundation of Kumasi. Yeah say Kumasi Zoo say ne mpuntu akoso fi say centrofo yehu de yakoso nyina enipa eba no wa me ate ase say increase na kire say Kumasi Zoo tu mpontinti ye de say enye wo Dr. Zeka na wo say ye say wo pay you so na zoo na tumpon enti wo hu ni future say. So say wo say me pension na tumpon no e kire say me management staff oma odwuma pa ye be kano sa na Kumasi Zoo the time is about 64 years. E kire say has been an institution that has already existed for long. Future of Kumasi Zoo personally me say obibe bisa me say where do I want Kumasi Zoo to be? I will say 100% say it should remain where it is. The anti-Americans have say, you see, the conservation education, ba ama omo city center. I'm fan say who say who are busy. The only place I will bet me be whom say we asimu the importance of Kumasi Zoo. Obaha obehu owo mumu friend no poisonous non-poisonous but your friend venomous and non-venomous oba ye be chirechire mumu obesua so that ohu ebi wo fear obehu say wo ye say ye be kuno because we know and kita poison ye man onko ye adwuma na nyankompa abo no say onye no oba so obehu your friend say aboa we aye wo ye nim ha ya jata obehu say jata de ebi mu wo ho a yem say me wo ho a me free no jata ye me totem so me hu jata mami some spiritual we be na me hu say me say yembo amba ne en unu say kotoko ye wo bi wo ha asantefo a omo say kotoko ye omo we no omo hu a omo ba omo hu bi omo they learn more about it and they go to take actions that will protect and preserve these animals in the wild. So say zoo I was city center no omo wo ha no bantuma around omo nyina omo ba and they come to learn about these animals. E be difficult say omo faka say afa na omo ko mole ana lake ana kakum ana we but within a very close distance no omo way. Apart from that no o share map where satellite map of Kumasi Zoo. You can see how green it is. Wow. Me friend the garden within the garden city of Kumasi. It just say a concrete jungle in Bantama, Edum, where we the green environment. Even we still need to even plant more trees to make it greener, so that it absorb
carbon emissions are cars now omo emit. So Kumasi Zoo de me who say ne ha the future no it should be in KJT where it is now. The only thing is that we need to do some renovations and make it a very modern zoo. Sana me huno. Opemsuo TV ahwefo ye ne Dr. Meyil Zieka Kumasi Zoo manager. Onukro ya sa ye doctor we nimdini se eba se yade bi tiete se wo baabi yade a efiri emoa ho kɔ nipa ho ana nipa ho kɔ moa ho a omo na yemu hwehwemu ono na 2023 wiase nyina nhyiamu kase ekɔ so America mamu no ye born aba so se veterinary doctor na dwuma so enipa ono nenne ye ne na bekase ye bekɔ so ne na dwuma ye fo ni bi nso akasa. Ye bedin komo kakra menu abampa cha oda room da ho adi mai within the say na adwuma be na ayi Kumasi Zoo ha me de jima ma kese wa owusu kese na me ye zoo manager na be de chire yo zoo manager be de chire Kumasi Zoo say emo adoma dodo say ene wa ha Kumasi Zoo ye wo mo abe oha na chire okay na oha no me kan say ye wo be oha na chire Zibia tse jata se yo jata 11 nyina ka oha no ho ye wo pateku ye wo aketia ye wo enui ahodo na esanso wo no manso esanso wo denchem nyomunuanom nti samwan nyina ene ka ho eye oha na echire ne be 187 Emo no wo ha na mu de hin na omanfo a eba ha behwe emo no mo hwe pa de hin na wo hwe amanfo ani gi omo ho pa emo a ye wo ha no jata no jata na enkan jata no kofo ba ha no mu hu jata na ayo mu hu na asanso ayo mu ani je sanso na maybe aketi anu won so aketi won so mu ya yeti se nipa ni se no mo si yo mu nyema ni bi se na se no no mu suo se ne odi ni kwadu kofo hu na ayo mu nwanwa na asanso ayo mu fe nti aketia na jata obi so oba no hu denchema na onu so ne ni age na onyini nso omu ho say owo na so say nti samwani bi na nkofo ne je ho pa wow we yezu manager be de chiri emfaso be ne ses ewo so say esese obi bazu be hwe emoi yo ye medase na ehunhia se nkofo be hwe mwana wozu ne sanse yanyom na tete ye mantem obi wo ho se na denchema pie me fichire anase me fie now one baby ne mani bi wo ho mu sue bi nso wo school book mu ye sue ye sanso hu wo television so it is wa mahambe hu se na boa ne city a ohu a ebe hu se aboa we say na ye frɛ no anase wa be hu se aboa na wa ha no se hanso ye sanso sua de it e bi obe hu se aboa we say na ye frɛ na e bi pie ni fie a e bi o frɛ no o kana samotumi ka so aboa ne te say anase e say ni say na ma ye si ye hu se ye kɔche aboa na nyoma ye say hia de kɔ che aboa na ye hu nti ehu be hia se nkɔfa be hu mwa no abehwɛ no mu esua mu ho asɛm se na be ya ye betimi abo mo ho ban e wo kwaye mu ene ya mantem Kumasi Zoo ha abo a wanyini pa wa ha e ya abo aben abo wanyini pa wa ha de e ya akyekere and una be 100 years over 100 years 100 years wow ntakyekere 100 or be 100 years over oyo oba na abema na se ema ne mema oba ne bema ye bekɔ hɔ akɔhwɛ ɛna jata yi so ɛwɔ ha yi de wanyini no obe how many years jata wɔ ha ne wanyini we kɔ be 6 years 6 years na otumi di mfie be sɛ wɔ asase so ansa na jata afrim oh jata ɛwɔ nremu a ɔwɔ na obetimi edi esan nyoma etwa ne ho ehia na nyoma ebetimi aha no saa so na ye de ne nso bazu na sɛ de kɔ ba bi sɛ ye hwɛ ne so a ɛno so wɔ nyoma ebetimi aha na ebetimi ama na atena acha na so ntena nche nti mpembebre omo wo kwaye mu na ya nipa ene ha omo pa ma onye bi besie ha jata at least between 10 to 15 years so timitina asase so by bi ya nye bi wo ha kra wonya be 20 years kra da Kumasi Zoo ha we hu sese na ye ba na ye hu se mo twero anim ho se zoo animals are not tamed
na che se emoa no montete wo mo se wo betu ni partner pa chon se se na ye wo ye nwan ni mponche wo fie no so mo de ye wo se na ya ye omo ne ya tena we mu de omo finre mo de omo ya de omo pa ya ntete omo se omo ni nipa ebe ye free sa jo wo mu se ti se aketia na emunyu ni bi wo ho a omo hwe omo so ntimi ni omo kasa ana mo ti omo ye nyome bi ba ye ya dwen say ye tete on se na be ya onyom ti se onyom betena se didi ana se onyom be di agro se na be ya da achen zu wo ho no mo ne bi wo ye tete ye omutime wo na omo ma no ye timi di bi nso san kozu fofra na se de omo kokwaye mu ana se room nti o tete nti se oni nipa be free a o de ko room ana se kwaye mu a obe nipa so nipa be suru wan hwe ya ye be kunkum omo so betimi aha nipa no afi Otumfuo enya 25 years wakonya so enipa eba Kumasi zoo bedo so pa. What are the do's and don'ts in the zoo? Edie na sese obi ye na die so na ensese obi ye e o zoo ha obi a waba oba nsrahwe yo so oba nsrahwe wa ha emwanse na madam for ne kan no ye tete won so ye ne omontene fie nti omo ye wild o ye mistake obi betimi aka ba ne ye kan say oba ye ma okwan say ma abo bi adwane ma no sanso na ye hri insik feso bia ya ye bebia ya fence bebia ya keje mu ano nti bebia ye ka say gina ne ho na ese ugina sanso na ye nto bibia mmo abo bia wa hate say bia obi ba we hu onyini yoso onyini oda holding jodom pese o ye bibi ma me hu so ye owu ye na ode dadwa na so de bibi e wo no eno sa no be ku abo ano sanso na otu bibi bo abo bia e bia ekoto ni cage ma okọ mini sad na e betumi eku sa abo ano nti ye ba ha ye nto bibia nto abo bia cage sanso na ye mfedua ana ye mfa ye sakra enrewra cage se na be ya wo so be bo ho ban okay that's okay na ni tia wa mu no obi wo ha wo aboa pet a wota ne nam te se abrofo ebe obi wo kraman obi wo kra a wota ne nam obazu a obetumi de na aboa no so aba ha ama ne kraman no so wura zu yi mu ana mpacho de bi esan se ye wo mwa wa ha a omo ye wild deda o de kraman ba ha first of all kra obema ye mwa na ya aggressive because o me person omo nyom meko sanso na yemwa nyom tifie ye wo yare a enya won ntanso na mo na wo kwaye mo na nrem so wo yare a enya won na ye mpese e bia yare bi be fi wo mo no ho abaye de no ho ana se e bia ye de no bi kra bi be fi no ho aso akọ wo de nti ye advice se wo de wo pet e be ba ha abusiafo Kumasi zoo ena ye wei ye nuaba jimama pani a wo hwe ntotoye so abedi akiri ene na kasai to us all, and then I say Happy New Year to us all. Great. And then a very good afternoon to you all, and welcome to Kumasi Zoological Gardens. Now, all protocols observed. I first of all want to acknowledge the presence of some very, very important stakeholders here. Kumasi Abattoir Company Limited. Can you stand up? Let's give them a round of applause. Thank you very much for all your support over the years. Kumasi Zoo staff, can you all stand up? Thank you very, very much for your hard work and then the support in 2023, the years before. Thank you very much. The National Service personnel who are currently serving here, can you also stand up? All the National Service personnel, can you also stand up? Where are you? I can't see you. Oh, they are still working, and this is the reason why I am giving you this special recognition. Thank you. GTA, Ghana Tourism Authority, the Center for National Culture, Bushmeat Traders Association in Echimunu,
More him, I'm before. Hey, mother, Madam. I am too emotional about today, and it's for a special reason I am mentioning this specific stakeholders. If Kumasi Zoo is Kumasi Zoo today, it is because of all these stakeholders that I've mentioned. Me Dr. Nana Usu answer. Me wo Echenkru Forestry Commission Training Center. Say head of wildlife training. Na masama me di tudwa na say wildlife ye we japade bebre o Ghana mo ahodro Ghana koye ntwia so baabi a se de yi ye kwaye na to ho no eye baabi a aboa bi ho ne mpese ba yira nti sa ne yi efiri empoano ecosystem na de na America ne se parliament ena kire charger ye be charge obi ba mu a se skase ne nipa ne betu ansa no ama ne kwan abam na de ehu ne se dodo na no sika na parliament de maye no ye hunu se omo dwuna amanfo no ho se ebia ebo ne kosora omuntimi ntua enti omumma nanso ye hu se titru se zoo ye wo Kumasi zoo yi no se de na manager ekan dakuru bia emwadu ba kwen omuwe nantwie baako na nantwie baako nso be 100,000 yi se sika na ye gie na ntimi mmuaye e ma ye mfa mo adwuma ne ho bra didi esra ne se omu tu fees do mu a masu kakra yenkase ne private for ne because they say private so aba omo charges no wosoro private zoos and the friend ranches ne na se for na aba enti yenso kra ne ye bo omo achi dom so omo nye de na se ye de na ban de no so yentimi ampejam kakra me na omo ankwa omo bedi animu na ese okoho na obenya mwa hunu obenya niema bi ahwa oba ban de enu awu hunu nanso na nya se ne yemo ye homode o nimde na ankasa free ho ne de boa o enti ye stress ye maso se beboa na ye betimi ahwe moa no na yensu dwumadie ne yede bia bo ho bra zu ha ye tonuro nsuma moa no nya aduane nko na omudie aha to da agi se aduane ukope bi o baabi awe ho sam kra ne se zu ha pick up dada ba akopɛ na wa ha me freedom chemo so he ya tamu ana ye ntete ye plot na zu ka ba ho betwa aduane se wunya se aduane ne just okɔ akiri pa na bia he new side this okɔ akiri na wakotwitwa saa ne ma ne nyina ba ntie stress media for monta echi na monka bi mai said the parliament nso be ti sufre na mo the fees and charges na ba o mapege mu kakra mai na aboa ya ma yetimi aye ye da se so midin the Emmanuel Boatin I think so one of the media more na from boats na me president for African Travel and Tourism Association try some say ata Ghana ata Ghana kwa acronym your ata US that's American Travel and Tourism Association your ata UK na ata Ghana the man does some say the whole travel tourism art and culture Yahweh Nina head office, and cry any other African part of the world, Kumasi. Ya, and no ABNC. Now, Yabutaya say Asantemai, a lot of tourism, art and culture. Yes, you project the whole world. It's me ba. Yamusa individual stakeholders, any government, try. But yes, so as a body, try say body we are seeing in our Beba Santemai, Asantema, rich culture, art and culture, tourism. Even say a bit PO, zoo, I share way. The weapon you can kwana zoo Ghana.
and the winter promote say nipa because me for instance me to kwan across na bu amoni bu akwa akwa no akwa krampo na artificial but I say the oba natural things nti yebota ya na say you promote de ye wo Ghana e bi culture, a be educational tourism, a be ecotourism, a be medical tourism, a be agro-tourism. And these are areas I trust to be projected. Na nipa team na nkolaso musuya tourism culture and all various universities no. Obeti me interest no weti me building here. So na be mu wi a omoda aso be se me kwakwa ye na mem de wa be nti ye boa to shape. Now say wonti me nya nyina ma aban no. Ese private sector so ebomu. Na ya boa ye ho ano a ye say be bia tourism, art and culture. E wo bia Ghana bia betimi aboa. Afi 2024 ina ye Otumfuo enya emfie aduonunum wa banwa so. Omanfo dodo no wa ba santememu ene Ghana ha. Ahoboa bai na mo ye ahia sankofo no na se nipa no. All right, me da se fa menua. Aya asemde. Na de ompa ma na ye ni kan bebre ne se ye hwa December twa mu ya no. Ye Ashanti Homecoming and Culture Festival. E bin si wa santememu da. Na de ye kira ne se wiase nyina mehwe de asanteman ewo na no krampo na de prepare kwan mu ahwe 20 feet ye nyamebo eba so April ya ene nyamebo Otumfuo na Otumfuo birthday so in May. Now the woman say you be the same thing. You need various hospitalities, that's hotels, various events, various tour sites. Aformo ya ma say no man na yes oba betimi akoni nyina mu. Now at least baby here say even education institution like Ken University eba mu for recognition no. Yes no ma we nyina atu mu. Ndi say oba security. And I say baby a wo da ye say betimi very nice package ya ne bo enya den. Na anyways na yen kwa na ye before then ye trust ye be Ashanti Investments and Trade Fair eno ye ne Ghana Tourism ne Ghana Investment Promotion ye share normal a lot of events from probably March to see December and ye hu say mo ye major media stakeholder there ye no mo ensi ya ye no be din komo bebre na ye mo part and parcel ama mo very prominent in the whole discussion so that mo no ma ya share from say all year because and just an event because the whole of 2024 and the calendar no yegusu a ye various stakeholders ye put calendar no at least every 3 months bia and a various akwaside na eba na enye the normal generic akwaside e be tell say your Friday or Saturday or Sunday e be a royal dinner ye be ye ni nyina obenya we ni Asante Ahemfo ahyiahia adi Asante aduane asanso visit we atie Kumasi at night and Asantema at night Bantama at night at saying Sano ma we nyina ya de ba be promote so that oba Kumasi a we business man so and remember Friday if you even want to do funeral tourism that is obeju ani na BBM obambo nso awie pay very well enti ade ubesi ha that's good every pam you wesa na waka pacha me da se fa nyame so nkamo da se